Zulflaoun, avait des grandes traitements alors là, ça fait longtemps que ce métier de demander, donc j'ai essayé de la répéter un peu pour vous parce qu'elle est un peu difficile. D'ailleurs, الاستقبال نسمى في السيناريو. Voilà, donc ainsi on toujours comme d'habitude, ainsi de معطوب باش repérer les différentes notes. Ensuite, si reste d'avance, تساوي. Donc باش هذه نتبع dans la façon دو enregistrer dans chaque نص normalement la monde dans ما تخدم نتا كل ستاندار زعما ما تتبع. Si j'ai un fil à gouflin qui n'est خدمه pour en mode شافي on drop D, c'est-à-dire ça la base donc زعما tu la vidéo ni عندك تفهم les différentes façons d'accorder la mandole dans la guitare. Voilà, donc assez parlé, on va essayer de passer aux choses sérieuses. Allez, on démarre Younes. Bon, on se dit نعاودو نجورو كاينه كان petit morceau par petit morceau, c'est plus facile, on sur les détails. Donc tu démarres ta deuxième fil, ta deuxième case. Donc la difficulté مثلا remarquer mais قلت لها parce qu'il se خدم la note غير داكينا هذا كاينه ولا تعاود تستوي توالي ما ماشي نجي نستخدم تاكي تعرقي ديجا ما عندكش كيف ما تستوي تعرقي زاد تستوي تلاقي ديران لقيت يستخدم de la note كاع داك تعاود encore une fois du début jusqu'à la fin. Voilà pour la première partie. Tu vois, on commence la suite. Voilà, c'est un tout petit peu plus compliqué. Voilà, si tu as la si tu as master ou si tu as faire déjà. هذا قلت لي الموسيقى راه شالها وتجمع ثرا يستخدم تاع شتي دي فاسون بيزار ولا ضد انا ذا قرن درارن Voilà, j'aurais vraiment fait bien la rater. Problème, ça oui, les gars, c'est pas évident. Donc, les gars, voilà,
زد عاود سواد سواد تكملوا ابري نحبس لا دوزيام بارتي. فوالا troisième partie لقينا كيف نزوري سخم لا موتا كاع با دينك زعف هكي. Encore une fois, lagi. Non, voilà, lagi tu bien. Compliqué lagi شوية. Donc كيف نزوري سخم دار لagi. تعرفي ولادي. C'est pas évident. Donc je conseille les débutants de commencer à instruire parce que normalement je quitte Sarham من ميد وفم ميد روبيري les différentes notes de l'ent qui كيخدم كيني ميد روبيري ما باري بون à chaque fois تخدم ما في لي مينيموم كلي فوس نوتني مي ما في لي ديبوتون دونك تحوايج ما تواليم اكزاكتومون داير شو النون دونك جو كونساي تواليم في هذا النظام دونك هادشي عرفتي تبعو ميم طون باش توالي ماريشيا اي تو لا ريست. Pardon, ça va. Voilà, elle n'était pas vraiment parfaite, mais le but, quand on a l'enregistrement, donc le but, c'est de faire les différentes notes de lente. Appareil, c'est à vous de vous entraîner et puis ça marche. Donc sinon, l'utilisation de je vous conseille, ça fait pas longtemps que ça fait à peu près 2 ans. Avant, mais franchement, elle est vraiment très très utile, surtout math donc au début c'est difficile, mais après c'est vraiment utile.